بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شرفداراں ریڈیو زرگواتا شو مہماندار زاہد دشتی شمارا سلام دعا گشید. ریڈیو زرگوات گلگدار مجلس سے مہماندار زاہد دشتی مدام کوششیں واہگند کے بلوچستان بلوچ کلچر، بلوچ ہسٹری، بلوچی لفظانگ یا سماج معاشرے تہا اہم شخصیت مراگشتوں کا آوار کنگ واہانی ذات و پکرام شمارا سر کنگے جہدے کنگ او ای کوششہ ما چچو صوب مند میں یہ شما چارہ گو گوشدارگا چھ پد مارا سرپدی دیے. شرفدار مروچ کی مراگشہ میں بلوچستان تہا یک مزن نام شخصیت عکسکاری والہ پینٹنگ شعبہ و یہ مزن نام واجہ ڈاکٹر اکرم دوست صاحب وجہ وشت کے مراگشہ. مہربانی واجہ شما منت شما اتنا کہ ما شکر گزار ہوں اور ہر چیزیں گوشداروں کے مردم و سنگت تن منی نے مگر چاوان سلام. واجہ اکرم دوست پجار محتاج نہ بل پدا بھی لتیں گپ واجہ بابتا با گشیں بلوچستان ٹریڈیشنل بھی یا ہسٹوریکل کیا یہ کرافٹس و خوبصورت انداز ہے آیا پدر کتگم واجہ ہوتی پی ایچ ڈی تھیسس کی ہستیں ٹریڈیشنل موٹیو آپ بلوچستان باس خوبصورت رنگیا دیما اورتا واجہ ویژول آرٹسٹ پینٹر اسکرپٹر اس علاوہ ٹریڈیشنل کے دستکاری ہستیں آگدہ ہوں آئیے کار ہوتی جاگہ ستا کرزاں اور کلیکٹر ہوں بعض خوبصورت اندازے آئیے کوتا اور ڈیزائنر ہم ہستیں آیا ای نمگا مزن کارے کوتا بعض نام کٹتا اور واجہ سفر بابتا جو اس کا واجہ بندہ تھا تو اتی ہمیں شوق جذبہ کی نمگا تو ماشاءاللہ مزن کارے کوتا کہ ماں گوشت نہ کرنے کارانی تھی کار باز ہم تو وہ تھی شوق و جذبہ و سفر بابتا چیزیں شرفدار ہیں اشکنوں کا سرپدی بھی دے. منی یہ دماغ آیگ شاید جو ایک حادثاتی یا اتفاقیہ گوشت کنانے جی وجہ پرچے کہ ادھر میں ٹریڈیشن ہاں کہ ہر چیز ایک کما جنرل میں ہوتی ایک ایجوکیشن ہے جی بعض ان کے موتی چپو چاگر دا بیچارہ تنینگی اما ہر چیز نیسیسٹی ہے ضروریات تو عام محسوس کرنے کمی باز ہے. جی تو پدا ہم چونکہ یہ ویژول آرٹسٹ جی منا یاد ہے ماں کسانا تھا تم اسکول وانا گا تو تم میں ہوتی میں بیٹھا گا جی چپو چاگر ماں چارے تھا کہ وہ میں خاص کر گف ہے کار جی گو پکار کہ ماں ہمیشہ دریو کونٹ ہمیشہ گوشان جی وجہ کہ عام مردم ہمیشہ وقت ہما نیچرل ڈائز کہ رنگ کرتن تش جی وجہ اور ہمیشہ پدا منا ہمیشہ شوق کپت جی تو ماں ہمیشہ کرا نندک اور ہمیشہ آبزرو کنک جی چارہ گا جی منا ہمیشہ باس شوق کپ تو ماں چونہ بنیادی طور منی تعلیم کیسے نوش کیے ہیں ماں مردم نوش کیے ہیں جی وجہ تو رند پدا ماں بھی تک کوئٹہ آتا ماں ہمیشہ ہوتی منا شوق کتت جی دیکھا چوشن میٹیریل یا ہما فیسلٹیز نہ آتا تھا جی یا چوشن ہما اکیڈمکس آرٹ کے وجود نہ آتا تھے شانی بھلے منا شوق سک باز آتا جی تو منی بنیادی طور ہما سورس آف انسپریشن میں ہوتی کرافٹس ہیں جی کہ میں خاص کر جنین آدم جی کہ آوانی ہوتی کنٹریبیوشن کے ہر مردم جی ماں سمجھا کہ ہما میرٹ ہے وڑا جی ہمیں دو چا ہوتی وڑا کس در چیزیں ایمبرائڈری سٹیچز آتا تھا جی ہر یک کی ہوتی ہمیں ایک میرٹ آتا تھے ہاں. اور ہما مردم کے ساتھ ہمیشہ پروڈیوس کرنے گا آتا تھا جی تو منا ہمیں چیزیں انسپائر کرتے اور گڑپا ماں ہمیشہ نیچرلی جی ایشی کے ساتھ ایک ہمارا ریلیشن ہے جی گوم فائن آرٹس ویژول آرٹس پینٹنگ جی گمے چیزاں کہ ہارمونی تا یک ہوتی ایک ردا میں اور رنگانی کے ساتھ ہوتی ایک خاص ایک کریکٹرسٹک ہے جی اہمیت تینتی ہے ایک سائیکالوجی ہے تو منی چونہ تربیت مان سمجھاں کہ استنت ادا میں اما کے استنت اما انسٹیٹیوشن جی کہ آج شاید کے استنت کتاب اما بلیک بورڈ ایشانی شاید محتاج نہ تنگی ٹریڈیشنلی آوانی ایک جوان رچ ہیں یک تنگ ٹریڈیشنی کے استنت موجود ہیں تو منی تربیت چونہ بنیادی طور اما چیزاں بود گڑ ماں ہمیشہ چکرتا پدا ہمیں گوف کشیدہ یہ چیز منا سک باز انسپائر کرتا گڑ ماں دا کوئٹہ کی ماوانے کا تن کالجہ تو میں دورانہ ماں اسمال انڈسٹریز ہے ایز اے ڈیزائنر جی ماں میں کوشش ہمیشہ تھا کہ چونکہ ماں بلوچی موٹیوز کی ماں آبزرو کرتا گا تھا تو ادھر چونہ ادھر کس نام آفیشلی ادھر ہم اسمال انڈسٹریز ہے کہ ماں چاری تھا ادھر پرشین یا افغانی قالین ہار ڈیزائن بے گا تھا تو ماں پتہ ہوتی ہے کوشش ہمیں کرتا کہ ماں میں بلوچی
اما ہر چیزیں کیسے اما کرافٹس ہیں جی آ پیٹرن ہیں آ ڈیزائن ہیں آوانی وتی ایک اہمیت تھی آوانی وتی ایک دروشمیت ہے جی تو مانا میں کوشش کرتا ہوں کہ میں زندہ چیزاں اما نیٹو ایشام مادی ما بیان جی وجہ ماں میں ڈیزائن کیسے اما وقت 70s جی ماں لاتے نا باقاعدہ ماں کیسے اما ایک شیپ دے ایک بوتن جی تو بڑا منی کوشش ہمیشہ تھا کہ اما بلوچی چیزیں کارپیٹ کے دے میں آتا جی اما سک باز ہوتی ایک دروش میں آتا جی تو آ یقیناً مطلب آوانی چار میں تھا ٹریک ٹم کرتا ڈیفرنٹ مت تھا جی تو یہ چیز کم نا منی زندہ حوصلہ مل لیتی اور کوشش ہمیشہ تھا کم ماحول سرام فرق کرتے بھلے پتہ منا ہمیشہ تھا کہ جی ماں سرپادہ تھا تم کہ نیشنل کالج آف آرٹس ہاں وہ باقاعدہ ہمیشہ پروفیشنل ڈگری ہم ہستن جی شو کہ گریجویشن ہے خاطرہ مختلف ڈسپلن ہستن جیسے اسکلپچر ان پینٹنگ ان پرنٹ میکنگ ان گرافکس ڈیزائن تو ماں پتہ منا یاد ہے کہ ماں 78 ہے نیشنل کالج آف آرٹس منی ایڈمیشن بود جی جی تو وہ 4 سال ماں کیسے منی ہم باقاعدہ گریجویشن ہے جی ہمارا پروفیشنل ڈگری ہے جی کہ آ ایشیا ہے کس نے مزہ نکالی جی نیشنل کالج آف آرٹس جی لاہور آئی تو بعض ہم وقت ریکگنائز استاد ہم آتا تھا جی کار ہم بعض ہماری کس نے دیم آتا تھا ٹریڈیشنل اور کنٹمپریری کس نے ٹرینڈز کار ہم آتا تھا تو ماں ہم تو پتہ ہوتی کس نے میجر جی پینٹنگ کا کرتا اور پتہ اسکلپچر اور پرنٹ میکنگ ہم کار کرتا جی تو یہ بڑا کس نے منی ہمارا ایک سفر یہ تھا کہ شیخ مہتا کے در آیا جی منی خیال بشی ماں بالکل ہم ایک فونیئر یہ تھا تم کہ آ ٹائم ماں ہم شوتا دیگا ماں آ ٹائم کے ایڈمیشن تم بلوچ کا سنا آتا جی آدھا رہتا جی اچھا تو ماں اما اولی بلوچ تھا تم کہ ماں ہوتی ماں سرجمی ہے گون 4 سارے کورسا کمپلیٹ ہوں گو مطلب ہوتی ہے ڈسٹنکشن ہے گون جی اچھا تو ادھر میں شاعر نوش کیا ماں وانتے کہتا جی پتہ میں بیک گراؤنڈ جی اچھا یا ہر چیزیں کیسے درسگاہ آتا تھا جی اچھا وانتے تنینگی ہم کمی ہستن بلے منی شوق انشتا ما وہ کمپیٹ ہم کرتا ما پوزیشن ہم ضرورت جی منی کار کیسے دے ماں شتا کرتا تھا جی جی وجہ بعض خوبصورت توتی سفر باب تک وجہ شرف دار اشکنو کان چونکہ واجہ بلوچستان یونیورسٹی فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ مزن کردار ایک واجہ یہ والا مزن جوہدے کو تھا ڈپارٹمنٹ چیئرمین ہم ہوتا ودا بعض نے نو دربر بلوچستان کے دیما ہت کگاں تو واجہ نو دربری دیما ہت کگاں واجہ مزن سر و سوج ہم کو تھا وجہ چونکہ میں چاگرد تو کا پدمنتگی بعضیں چیزاں ماں آوڑا مان نہیں آ رہیں یا حساب نہ کریں یا بے نہ کریں حالانکہ دنیا تو کا یہ شعبانی کی تو ذکر کو ایشانی درستانی ہمچو ارزش ہیں بعض زیادہ ہاں تو ایشانی ارزش تو اہمیت آ تو پروفیسر استاد میں اشکنوں کا چاروں کا 6 سرپدی دیے کہ آپ بزانہ جی وجہ منی خیال لائف سٹائل جن محتاجن تارٹ ہے جی وجہ ما ریلیٹڈ ان کنسرن ان جی گن آرٹ جی آرٹ بغیر یہ چیز منی خیال بچی جو آئی ہما ایک فارمیشن بوتا نہ جی کر وجہ ادھر تو بچار تی پوشاک ہم بگیر تی نندک استک تی ورک جی یہ درو آرٹ جی وجہ تو ہمیں بڑا ماں چارن کے ماں پوچھا کہ جی چونکہ میں شاید معاشی حالت جی وجہ اما وڑا نہیں کہ ماں دنیا رت دیگا کمپیٹ بھی کرنا جی وجہ کہ میں وتی زندہ آئی تا آسودگی یا اثرات نہیں استن جی بھلے ماں انتہائی خوش قسمت تن جی کہ ماں باسین یہ سرزمین ہے اور یہ سیولائزیشن ہے جی کیا میرگڑھ نام ہے سر جی وجہ میرگڑھ وتی ایک کی تاریخ ہے جی آشا 9000 سالہ بگڑتا 11000 سالہ آئی ایک زندے جی وجہ تو ماں منی خیال گوشی جو چونکہ گوشند کی جی پسماندہ جی پسماندگی ماں پسماندہ نہ جی وجہ یہ چھوڑا پسماندہ نہ ماں ہر وقت ہوتی ہمیں تبلیغ ہے بڑا ہاں ہوتی مردمان دیگر جاگے وقت ایگزیبیشن ہے سیمینار ہے تو کانفرنس ہے ماں ہمیشہ ہوتی ہے اپروچ ہمیں بڑا کرتا کہ جی ماں بالکل پسماندہ نہ تو دو بھی کیسے میں کرافٹس ہیں جی میں گوفا بگیر تندوچا جی میں پوشاک ہم بگیر یا ہر چیز میں ہمارا کیسے ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر ہے جی وجہ آئی تو ماں چو سیر مردوں میں جی وجہ ماں جو ہمیں بڑا خود کفیل ہیں جی وجہ تو ماں ہمیں چیزیں سمجھن کہ چونکہ مطلب ایک اسی کی ایک ضرورت تھی جی کہ اشرا مطلب ماں دنیا رما گندن جی مثلا ماں کسی کے اگر یورپا ہاں یا شپا شی ملک کا ڈن نہ کسی رہتے جی تو وہ دا ہما ٹیوریزم ہے کیسے دوتی ایک ٹرینڈ ہے جی وجہ وہ دا کیسے ہما مردم ہر چیز ماں گندن کسی کہت واپسی ہے کہ آگا توفائی چیزیں کاری آ شاید ہما کیسے آرکیالوجیکل سائٹ ہیں
एंशंट पीरियड है जी। हर चीज़ें कैसे दमा उती कैसे दमा स्पेस है और पदा अमावानी कैसे मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर and अवानी पेंटिंग and अवानी क्राफ्ट्स and अवानी म्यूजियम and आर्ट गैलरीज and तो ये चोशे फीचर्स क्या प्रोमिनेंट हैं जी जी तो मिशानी गप कना गा के अवानी इंस्पायर हम कना तिश एक कंपैरिजन या जी। एक फर्क या गुण एक तवाजुन या जी। तो मर्दों में सोचे था एक फर्क के कहते हैं जी तो माँ हमें समझा कि माँ अगर अमा पे माँ जी शायद कैसे जो मैं वती गज़र वती जिंदे कैसे दवा जो अमा एक लेवल है आवड़ा शायद कैसे माँ एक पस्ती भी तकंत जी। कि मैं सोच दे मैं सोच आवड़ा दे माने मैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस जी। शौती इल्मो जानते वजह शायद माँ इनका दे माना जी। हमारे इनका एक्सपोजर नहीं इस जी। तो ये एक्सपोजर आ कैसे हमेशा इन्फ्लुएंस कन कि तई वती जिंदे चीज़ा तायर कैसे चोड़ा प्रोजेक्शन करता कर वही प्रोजेक्शन चोम बीतिन और ती वती एक कंट्रीब्यूशन है रोल है जी। तो आ बाज इसी तक कैसे तमा जो लाजुम है जी। कि माँ ये सरपदिया ये चीज़ां ऑब्जर्व भी करना और ती चीज़ां अमा अहमियत भी देनिश अवानी इम्पोर्टेंस है बाकी दुनिया रम पेश भी दार तो ये इस पहलू विषय हस्ते बाज़ खूबसूरत वजह या अक्स ये मैसेज खुलो सक मज़न है कि बाज़ गोशन के भी ये किताब वाना वो या अक्स ये चाह के ये मैसेज आचे गेश्तर मर्दो सरपद बुत कम तो लाजुम ये हम तख्लीकी साजिश थी कि देमरूई कनगाएं दुनिया देमा शुदा बलूचिस्तान अजगार सेरें ये हवाला वजह तो वती माशाल्लाह प्रोजेक्ट कारक के चिच्चो कोता शाह में उश्कन का सरपदी बिदे उसी हमरा या बलूचिस्तान तो का अगर माई शोभा देमरू दिग लूटें तो छिवड़े कार भी सरकार ने मगा इदारे ने मगा ये बाबत चीज़ें सरपदी बिदे जी वजह जी वजह माँ जो चूँकि शुरू में गुस्तान कि माँ वक्त होती ग्रेजुएशन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर करता जी तो पता रंदा वेरी नेक्स्ट ईयर पता माई डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करता माई शिपोइन ईयर जी मान जमाल शाह कलीम खान और फरियाद गौर जी वजह तो इधर माँ आता मैं डिपार्टमेंट मनी खातिर बाज अपॉर्चुनिटी आता डरना रहा गया जी लेकिन माँ हमें चीज़ा सरपद अतन और मनी वती कमिटमेंट है कि वती मर्दुम अंगोन वती वती डगारा वती जिंदे के से हस्त नेस्ते जी। गुमिशान जिंदे ग्वाजे ने जी, की जी। गुमिशान वारी हमें चीज़ा दे वहाँ बरगी तो यकीनन मुश्किलात सक बाज आता शुरू हुआ कि इधर फाइन आर्ट्स है हमारा इच्छ इंट्रोडक्शन ही ना आता जी। ये सब्जेक्ट है तो इसी जो हमारा अहमियत तम ना आता थी पता इधर हमारा कंजर्वेटिव मर्दों कि शायद बहुत तराशिया मजहबी लिहाजा या रवायती लिहाजा जो बाज़ एक कंजर्वेटिव अप्रोच है था तो माँ एक स्ट्रगल है तब तक थ्रू आउट माँ आर्ट एजुकेट करने के अलावा वो मर्दुमन माँ बाकायदा हमें चीज़ा के सिंध तो स्ट्रगल करता है कि मानना था कि ताकि एशिया के सिंध जैसी रिकग्निशन में मिली थी ये चीज़ें एस्टेब्लिश भी थी तो मैं सब पदिए में जो था हिस्टोरिकली के ट्रेडिशनली माँ बलोच मर्दुम शायद लिबरल है लफ्ज़ मनी खातिर हम जो मुनासिब लफ्ज़ हैं लेकिन माँ यकीनन जो प्रोग्रेसिव होता है माँ चीज़ां जो पॉजिटिव होता है माँ नेगेटिव ना होता है तो हमें बड़ा किस माँ फील्ड शुदा मनी वती जिंदे वालिद सा मर्दुम द्रा मना जो ये चीज़ा बाज़ अप्रिशिएट हम करता और ये चीज़ा किस मनी दिल बड्डी हम होता है तो माँ इधर किस में डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश के करता माँ हमें चीज़ें सरपा देता कि इधर मुश्किलात बाज़ हस्ता तो बड़ा इधर पद माँ कोशिश हमेशा तक कि यक के तो हमारा जनरली विजुअल आर्ट्स है कि आ एक बाकायदा एक फॉर्मेट है एक डिसिप्लिन है एक कोर्स है सिलेबस है आई पाबंद होगी और पद माँ भी चीज़ें चाह रही तो इधर मतलब अगर कल्चर डिपार्टमेंट है इधर यकीनन मर्दुमानी के सिद्ध में पेश रहो रहे बार चाहे सरकारी स्टेटस से बूता के ऑफिशियली आवानी के सिद्ध जिम्मेदारी है डिसिप्लिन बूता तो माँ हमें चीज़ें सब बूता कर आवती बार है हर चीज़ें हर कसी होती मेहनत कारी बूता माँ आवानी हम कैसे कदरा कनन माँ अप्रिशिएट हम कना निश बाज़ नाम अस्तान कि यक मर्दों में नहीं नाम है बिगरम जो वाजकार बाज़ अस्तान कि आवानी एक रोल ही बूता भले पता मनी कोशिश हमें बूता चूँकि मसलन कल्चरल फ्लोट बूता गया या वक्ती जागे किस मुल्की सतह जो शिकार ही बूता ताकि मैं बारे नाम शुता का था तो हमारा कल्चरल ईशानी किस नेशनल डे है आ बाबत तमा भूती बलोच कल्चर आदि माँ बुरता का तो मना याद हमारा हर चीज़ किस मतलब ट्रेडिशनल में फीचर्स कि इसी तरह ड्रेसेस बूता का इसी तरह पोशाक बूता का ईशान दर चीज़ें किस में हमारा सेटअप पे बूता के आवानी था कौन तो दरी गिदान हमें चीज़ान मन हर वादी हमें तो फंक्शन चीज़ें बूता मनी कोशिश बूता कि मन हमें चीज़ान हमारा दिमा
ایکچوئل فارم ہے تدیما پیاری ناوان ایک جوان پریزنٹیشن بھی اور آما چیز انسٹال کرتے گا فکس کرتے گا اور آئی تو باقاعدہ فنکشنل ہوتے گا تو ہمیں وڑا کیسے ماں بعض وقتا ہوتی آرٹا مثلا ماں یوروپا فرانس ہمیں ایگزیبیشن ہوتا ہفت سولو شو من کرتا گا وتی جند ہے ایکسپینسو مواد بیار کرتا گا آمنا چوشن ایک چیک پینی ہے کیسے اسپانسرشپ پہ چیزیں نہ ہوتا تو منا ہمیشہ تا کیسے کامیابی ہمیں چیزا ہوتا من بعض وقتا ہمیں فیل کرتا گا کہ من بلوچ ہے سفیر ہے وہ آفیشل اسٹیٹس ہم نہ جانی لیکن ہمارا ریسپانسبلٹی ہمارا ڈسپلن ہے والا من سمجھتا کہ من ایک کاری شاید سرپدی جانکاری آتو یا کل میں ماں جاہلی مردوں میں لیکن گمے بساتا گمے وتی جند ہے کیسے دما ایک ہر چیزیں ایک آبجیکٹیوز کی بوتا گا زند ہے مراد بوتا گا بلوچی ہے تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں خلوص ایمانداری وتی ذات گون انڈیویژول گما دارے گول نہ بوتا گما سرکاری گول نہ بوتا گما مخلوق گول نہ بوتا قبیلے نہ بوتا میں وتی ذات امین کا محسوس کرتا ہوں کہ میں سک انرچ ہو جاتا مان اما انر منی کیسے دما فیلنگز ہمیں وڑا بوتا کرنا یہ بلوچ ہے کیسے ہمیں تاریخ آئی ہمیں ثقافت آئی ہمیں شناخت منا باس دل بڈی جاتا گا تو ہمیں ہمیشہ وجہ کیسے میں باس کا انچوشن کار کرتا ہوں منی خالش منی جن تسلی ہوں جو صفت تو سنائے نہ لوٹی لیکن ہما ذات اگر آوت کی تسلی بھی تھے تو میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں مثلا میں ایگزیبیشن کرتا ہوں من بلوچی کرافٹس وتی پجی برتا کو مودا مردوں پیش داشتا وتی پوشاک ننچو ادھر یا اسلام آباد ایون ڈن مطلب میں چیز بوتا ماں میں شان دماغ کے ایشیر کے جو دل بڈی بوتا میں چیزاں مانو مان شناخت کرنا ماں فالوور ہے ان ماں پیشک جو گشتن کے دگا مرگڑا گون کنیکٹڈ ہیں ماں تو ایک چیزیں کرت کرنا گا نا صرف ماں چیزاں وتی ہماں زیارت تک کرنا گا ہماں قبول کرنا گا ہماں قبولیت ہے ہماں توفیق بھی بیت ماں خوشی مزہ نہیں چیز ہے جی وجہ چونکہ جست دمی حصہ باہر استا تو مزن نو دربرہ ہم سر و سوج ہم کرے وہ ہاں آنی بابتا تو ہم کچھ بلے یک جست ہمیشہ کہ بلوچستان تو کا ای شعبہ دیمروی کنک وہی شعبہ اہمیت بڑھانا گیش کنک اور شوق پیدا کرنے کا واسطہ سرکار نیم گا ادارہ نیم گا اچھی بڑی کردی بھی تو چھ سرپت بے کہ ای شعبہ دیمروی بکا جی وجہ ماں ہمیں چیزا ہر چیز ماں سرپدا منی وتی تجربہ ہے جی تو وتی پریزنس کہ من موجود ہوتا جی تھرو آؤٹ کہ یک کہ منی اما آبجیکٹیو ہمیں ہوتا کہ منا گوتی مردمان زندگی جی وجہ اسپیشلی ہوتی کہ اسٹوڈنٹ یوتھ جی کہ شیتا مزانی تعدادی میں جنک کا نہیں مستن اور ہم کوئٹہ ڈننا جی وجہ میں دروا بلوچستان مختلف علاقہ جی وجہ مختلف ٹرائب کہ ادھر کہ قائم تو ماں ہمیشہ انچو کوشش ہمیں بوتا کہ ہمیں وڑا پرائڈ فیل پہ کرنا کہ چونکہ ماں گوشتن صرف ایک ڈگری یا کاغذ یا نوکری ہے خاطرہ تو ہمیں چیزاں کیسے جو محدود ماں بیان جی وجہ کوشش ہمیں بھی کیا ایک جو سفیر ہے وڑا جی وتی کلچر وتی علاقہ وتی ہمارے فیچرز ہیں ایشان ریپرزینٹ کرنا جی وجہ تو میں ہمیں کوشش بوتا پدا یقیناً اور پدا میں سوچ کے استن ہمیں اسٹوڈنٹ نہ گون یقیناً اکیڈمکس میں ہوتی ایک سلیبس سے جی وجہ ہماری فالو کرتا ہے ہمارے ڈاک لیکن آئی پد منی زندہ کوشش ہمیں بوتا کہ ایشان زندہ کس فلاسفی ہے جی وجہ یک علم ہے ایستھیٹک ہے کس ایک سائیکالوجی ہے جی وجہ اما بنیادہ میں کوشش ہمیں بوتا کہ ایشان میں سرپدی ہوئی تھی جی وجہ کیا امین کا وہ کل بھی بیان جی وتی کارا گون امین کا کس ہمارے پریزنٹ پہ کنن کہ آج آگے رون وتی شناخت وقت کس گوتی کارا وارا ہمارے کس ایکسپریشن لینگویج ایکسپریشن بھی جی وجہ کس باس سپورٹنگ ایلیمنٹ ہے جی وجہ تو ماں ہمیں چیزیں میں کوشش سے پتہ کو جان تک مطلب اتھارٹی جانی کا جی منی کوشش ہمیں بوتا بچار کہ ہمیں تو پاکستان میں کب پکنا بلوچستان علاوہ کہ ادا تا اس مڈل شاید کیسے پرائمری ہے جی فائن آرٹس ایز اے سبجیکٹ باقاعدہ آئی تک سلیبس ہے دس جی وجہ آئی باقاعدہ کیسے دما ایجوکیشن بہ گیا منی کوشش شروع میں بوتا کم از کم اگر پرائمری لیول نہ بیتن مڈل نہ بیتن پورا میٹرک کا ایز اے سبجیکٹ اگر اسکول سب فائن آرٹس سب آنے نا جی
اور پتہ انٹرمیڈیٹ والا جی یک کہ تو میں ہمیں اسٹوڈنٹس کے شدہ گریجویٹ سرکنا جی گریجویشن بھی تھے آ پتہ اکوموڈیٹ میں تاوان ادھر وانتے پتہ ریسپانسبلٹی یہ چیزیں کالج ہے اسکول ہے جی آ ٹیچنگ کنن اور پتہ امودا آرٹ والا اما انسانیت ہے امن دوستی علم دوستی معاشرے تا اما جوان پاکیزہ ہیں کیسے دما ایک دروشوں میں پہلو ہے آئی شناخت کنک وتی چیزان اون کنک جی جی وتی چیزان ایک ریسپیکٹ ہے اور چون دومی ایک سیلف ریسپیکٹ ہے سوسائٹی تا ہمیشہ نہیں کیسے دما تبلیغ پریچنگا پہ کنا جی تو ماں منی کوشش باز بوتا میں چوشم بلوچ وقتی کیسے دا اسکالر ہیں دانشور بوتا گن کیا ہمیں اودان سرا بوتا منیشر ہر وقت ہمیں ایک التجا ایک گزارش بوتا کہ شما ہمیں چیزا کیسے دے ایون مطلب اگر ایم پی اے کسے بوتا ماوتی ڈپارٹمنٹ آوان ایک پروگرام لوٹ تک منی منت ہم آوان سرا میش بوتا تننگ بلے تننگ نمارا میں چیزیں ناکامی کہ یقیناً ادما چارا نے مدا گما آرٹ مطلب ٹیلنٹ کمی نہیں جی شما یقین زانت کہ شمیدم انو میں تننگی مطلب صدا نصاب اسٹوڈنٹ سے کوالیفائی ہیں جی وجہ اور آڈنا مطلب اچھا خاصا مطلب ڈیلیور کرنا گا تو نام جوڑش کرتا انٹرنیشنل لیولا کار کرنا گا یقیناً ماں مشان مشتاق جی شما اگر فائن آرٹس ہے ڈگری شما دستا کہ شما تحصیلدار پٹواری نہ بھائی جی وجہ شما دست کے استن داوان یک ویلیو ہے جو جی شما سوچ کے استن دعوت بعض اتنٹک بھی تھے جی وجہ آئی کے استن دنیا رکولر کے استن شما ایک رنگان جوان شکل یا جوان شیپ یا جوان دروشوں میں یا خوبصورت تین کہ آئی تما استاتک آئی بیوٹین آئی رشما دے ما اور تکنیت تو یہ کانفیڈنس ما ہوتی وڑا جی وجہ یہ کانفیڈنس آ کے استن ہمیشہ گین کرنا گا اچیوش کرتا باقی دومی نے مگا سرکار منی نیما کا منی خلفی چوشین چیزیں نے اس ہاں ادھر کے استن میں مطلب یونیورسٹی ہے ما گندہ نمیدہ میں ڈپارٹمنٹ بعض سہولت بعض چیز استا کہ شدہ مطلب ما کمی نے ما کمپیٹ کرنا گا جی وجہ نیشنل لیولا کرنا گا دومی چیزاں ما بالکل گونے یقین ہے گونے کہ اعتماد ما اوشان کی جی میں اسٹوڈنٹ ہر چیز یا ڈیلیور کرنا گا ہر چیز یا کس نے ایکسپریس کرنا گا آ کم نہ آتی اور خاص کر مثلا میں کس نے فیمیل کی اسٹوڈنٹ جی ہاں سب پاس جوان ڈیلیور کرنا چاہتے میں پتہ میل اسٹوڈنٹس ہیں ہاں بعض انتہائی مطلب کہ سمارٹ ایفرٹس گون لیبر ایفرٹس مستش تو یہ ایک بعض جوان دل بڑی ہیں گپے جی بعض خوبصورت بعض شرف دار ہیں اشکنوں کا سرحال مزن ہے کہ بعضیں واجہ جوستے کنر لوٹیں اور بعضیں کارے کو تگی بلے ما گڈی ہوتی جوستا واجہ کو کنے واجہ ماشاءاللہ تی مزنے اہمیت یہ والا فیلڈ دیما برک کہ تو بنیادی ارکنوں کو مستے بتی ڈپارٹمنٹ ہے اور کارانی والا نو کے تی پلاننگ کے منصوبندی ای شعبہ تو کا کارخانہ لوٹے دیکھے چیا میں شرف دار ہیں اشکنوں کا سر پدیب دے جی نو کے چونا یقیناً منی جند کے سے بلیو کنی اما مومنٹل فینامنا ہے حالات ساما لماتی کیفیت تھی ما نزانن کے استن من باندے بارا کا من بسوچی انو منچے کنا جی وجہ انو کے استن منی وتی پوزیشن منی وتی کار منی وتی کرچے تو ما بلیو کنی نہ میں مومنٹل فینامنا ہے سنا لماتی کیفیت جی وجہ تو ما ہمیشہ گوشی کہ جی منی پریکٹس ہے کہ نو موجود ہوں تو ماں ہمیں وڑا کہ ماں ایک سرپتی ہے گون ماں ہمیں سمجھا گا ہوں کہ وہ تی سراؤنڈنگز ہیں جی وجہ من جس ہمیشہ کہ وجہ انوش پہ ہوں کارا ہوتی شرف دار اشکر وسط اگر انو اسٹارٹ کو تکا مندات جی ماں ہمیشہ گوشن یک کہ ماں ہوتی زندے کارا جی کہ ماں وات کمیٹیڈ ہوں ایز اے سوشیو پولیٹیکل اکانومک کنڈیشن جی سوشل ریئلزم ہے وہ جی وجہ کہ منی کوشش ہمیشہ کہ جی ماں ہوتی ہمیں ہوتی زندے ہمیں چاگرد در چیزیں استعمال لے جی یہ والا کیسے ہر چیزیں ہمارے ایشوز آنے والا سوسائٹی ہر چیزیں اسکریم ہے ایک ڈسکریمنیشن ہے میں ڈپرائیو مخلوق ہے آپریسڈ ہے تو منی کوشش ہمیشہ کہ ماں ہمیشہ رہا ہوتی کارانی تھا چاہے اسکلپچر بیان پینٹنگ بیان ایشر ماں دے ماں بھی بارانی اور ماں ہمیشہ یقیناً کہ منی کارانی سرا تننگے ماں بعض انٹرنیشنل شو کرتا گن ہوتی جندے کیسے تمام ادھر گروپ شو بوتا گان تو یا ماں کیوریٹ کرنا گاؤں تو ادھر منی ہوتی زندگی کیسے من گیلری سیٹ اپ پہ پرائیویٹ جوڑوں کرتا اور دومی پتہ من کیسے منی یک ہیوج کلیکشن ہے کہ آ یک میوزیم ایک کچھ کلیکشن ہے تو ماں ہمیشہ درست تھا ہمیں کارا
मिशरा कनक और मिनी ऑब्जेक्टिव हमेशा कि माँ इसरा मतलब अगर एक जो टीम स्पिरिट है गुण हमें कारान देमा भी बरा मसला इधर के म्यूजियम है माँ चूँकि नेशनल हेरिटेज है जी ईशानी कैसे थे कमेटी मनाई मेंबर जी मनी कोशिश हमेशा बूता कि जी हर चीज़ें कैसे मेरगढ़ है हर चीज़ें ऑब्जेक्ट है दमा जी आर्कियोलॉजिस्ट के इधर कार करना का जी। तो अमा द्रोआ ऑब्जेक्ट हन निशानी वारी है कि माँ में चीज़ान पे कनान और इधर कैसे दमा हर चीज़ें आर्कियोलॉजिकल मैपिंग कराने बलूचिस्तान है कि इधर चीज़ें साइट हस्तान तो मिशान अम्माद घर पे करान तो देमा भी बरान वावानी एक शनाख्ते जोड़ पे करान जी वजह बाज़ बाज़ मेहरबानी बाज़ खूबसूरतें तो लेका शोबा वाला तकिया वाला गब्जा गोमे दांका शवेस लक मेहनत शरबदारें उश्कनों का गो डीमत्री बरागशा जरगवात गुलगदारा होती मेहमानदार जायद इश्तिया मुकल भी दिए अल्लाह बाहुटे